आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहानबद मरुब पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हारी सरकार की थबक सिंह मेरिट बेसिस लौगनी छेंजा थुमजा तौरोई केंद्र ने हिंदी लोनबु क्लास 1 दगी 10 फाव कंपलसरी सब्जेक्ट अमा ओइना वारेप लौखिबा अदुबु कांग्रेस ने यानिंगदब फोंदोरकली मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस 94 लेरी नाबा फबगी चांग चादा 35.2 यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी लौमी सिंगी मपांगंग कंखललब मतमदता लेबाक असी चौखटपा ngamgani amasung केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की मखादा पाइखलिबा स्कीम सिंगी मतंगदा अवांग नोंपोक लमदम की जर्नल कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी दा हौक्रे मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हारी सरकार की थबक लौब मतमदा मेरिट बेसिस लौगनी अमसुंग थबक लौब मतमदा छेंजा छुमजा तौरोई मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ना सिंधुना यूनिवर्सिटी असिगी कैंपस दा पांगतोपा लिगलम लिसिंगनी कुनिथोई स्पोर्ट्स अमसुंग कल्चरल मीट हौदोपगी थौरम दा वांगांगबदा वाफम असी महाकना फोंदोखिबनी मांगनाई राज्य सरकार हांगलिबा एंटी करप्शन सेल मपांगल कंखत अंदुना हौजिक्ति आईजीपी रैंक की ऑफिसर अमना सेल असी लुसिंगले मसीदा नतना सेंजा थुमजागी मतंगदा मियामना पाव पिरप यानबा टोल फ्री नंबर अमसु हांगदोक्तुना थमले राज्यस्थ लेरिबा महिरोइसिंगना एकेडमिक एटमॉस्फेयर अकायबा पिरप याबा खोंजंगसिंग चंगसिनबिदनबा अपील तौरदुना मुख्यमंत्री हाई मखोगी वाकतसिंग खोंजंग चंगसिनरिंगाइदा सरकार खननबा होनगदबनी महिरोइसिंगी कुरिकुलम दा स्पोर्ट्स अमसुंग कल्चर हापसिनबगी मरुओइबा अदु पलदुना सिरी बिरेन हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मियंग मखादा हानदी एक्सा कुरिकुलम ओइरंबा अदु हौजिक्ति सिलेबस की मपुंग ओइबा सक्तम अमा ओइरकली मुख्यमंत्री हाई शिक्षा मंत्री का फमिनदुना राज्य असिगी ओइबा सही की स्पोर्ट्स मीट अमा पांगथोकपा याब्रा हाइबदु खनगनी मांग हाई महिरोइसिंगी ओइबा इंटर कॉलेज इंटर स्कूल नत्रगा इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट पांगथोकपा असिना राज्यस्थ लेरिबा तोंगान तोंगानबा जाति कांगरुपसिंगी मरक्ता अमगा अमगा पाव फावदोक फावसिंग तौनबा अमसुंग नुंगसी चानबा अमदी अमतो ओबिगी वाखल अदु लाकनी इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट कल्चरल मीट असी तौबीरिबा सुमाइना अदुगा स्कूल की लेवल दसु इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट कल्चरल मीट हौदोकपिरकांदा मणिपुर लेरिबा इखोई मयाम पुनमक्सी अमटोबी वाखलोल अदुगा मसामौ फना लेननबा डिसिप्लिन लेबा सोसाइटी अमा सेमखननबा अदुगा अखोई मसेल की मरक्ता लेबा मिसअंडरस्टैंडिंग दु मांगनगिनबगी अचौबा मसाक अमा ओइगनी हाना इ थाजै आई एश्योर यू व्हाटएवर इन फ्यूचर बीजेपी 2 लाखपगा लोइना मरोइना एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी दा तमिबा डीएम यूनिवर्सिटी दा तमिबा अदुगा एनीबॉडी एनी इंस्टीट्यूशन दा तमिबा इसासिंगदा आई एश्योरेंस मा पिजगी मदुदी एनी गवर्नमेंट सर्विस खनबा मतमदा totally all will be based on merit karingma makalam taki corruption da sangal loy habse masi mai ngasi mayam dai thajaba pijarunge मणिपुर यूनिवर्सिटी की मरुएबदु पलदुना मुख्यमंत्री श्री नोंथोमम बीरेन मखातान हाई राज्य सरकार ना नीति आयोग की मखादा करिगुमा मखल अमगी चौखट थौरांगी थबकसिंग पाइखनबा होनबदा यूनिवर्सिटी असिगी फैकल्टी अमसुंग अखंग अहिसिंगी मोड लवी मपान लेबाकसिंग दा मखा ताबा महिमासिंग तंबंगमदबा महिरोइसिंग हेना खुदोंगसाबा पिननबा राज्यस्दा हायर एजुकेशन की लम मपांगल कंखलनबा सरकार असिना होनरी मांगहाई राज्यस्दा IIIT साबगी थबक चथरी अमसुंग अतुब मतमदा IIM थमनबसु थौरांग लेरे मसिगी मथक्ता सरकार असिना मालेंगी ओइना सक खंगलबा यूनिवर्सिटी सिंग राज्य असिदा थमनबा होनरी मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस ता लेरिबा असम राइफल्स कैंप अतुब मतमदा होंदोक हलगनी हायरदुना मुख्यमंत्री नाई अनोबा असम राइफल कैंप की दमक लंबी सेंबा अमसुंग मई पीबगी थबक लोइसिलकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने हाई हंदक केंद्र अवांग नोंपोक लमदम की राज्य निपान हिंदी लोलबु क्लास 1 दगी 10 फाव कंपलसरी सब्जेक्ट अमा ओइना तमनबा वारेप लौरकिबा असी यानिंगदे इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोपा पावगी मिफम अमदा दोल की प्रेसिडेंट के मेघेचंद्र सिंह ने हाई केंद्र सरकार की थौरांग असी मणिपुरी सिंगी ओइनदी असोकपा अमा ओइगनी मसिना मणिपुर की महौसादगी लेजरकलबा कला संस्कृति अमदी चन्नबिदा हाक्थेंगना सोहलकपा याई मांगनाई केंद्र सरकार न पाइखलिबा थौरांग असी अवांग नोंपोक लमदमगी तोंगान तोंगानबा कला संस्कृति सिंग मुथतनबा पांदमनी मणिपुरी लोलबु निपाल सुबा शेड्यूल चननबा मतम कयादगी लांथेंगनदुना लाखिबनी हौखिबा मतम खरा असिदा मणिपुरी लोलबु स्कूल की सिलेबस दा यहोलकपदा ngairi अदुबु केंद्र की थौसिल असिदी कल्चरल टेररिज्म का चप मानै मांगनाई हिंदी बु सब्जेक्ट अमा ओइना तंबदा करिसु अकाइब लेते अदुबु कंपलसरी ओहलकपा असिदी यानिंगदे
Shri Megasandan hai Hindi bu compulsory subject ama oina tamba tarabadi aikoi gi lol asi alternative oina tambaga chap manani. Mangnai Kha Bharat ki achoba state singda Hindi bu compulsory subject oihande aduga awang nopot lamdangi apikpa raja singda compulsory ohelakpa asi aikoi gi chanabida singnarapaga chap manai. Hindi bu compulsory ohelapagi mayokta civil society organization sing political party singna Manipur gi swartha yenglaga Congress na local iba khongtangda mateng pangbinaba Shri Megasan na appeal torakle. Hindi language si state nipanda class 1 dagina class 10 phawba compulsory subject ama oina imposition ama Bharat Sarkar na lakthokhibasi yaningde masina aikoigi leiriba Manipuri singda aikoigi culture adagi aikoigi traditions whatever aikoigi yamna liraba tongan ba dharma adagi aikoigi tongan ba mayam singse masi achauba directly sohangani. Amarom the Griha Mantri Amit Shah na awanongpugi Raja Nipan the Hindi lolbu class 10 phawba sungsoi soidan tamangani haina lauktokiba adubu People's Revolutionary Party of Kanglepak Pripak na lamdam masigi miyangi kangkul muthat kinaba honabani hairi lupasigi publicity amasung propaganda in charge laibangak paluang na thokpa cherol madhai haukiba sahi kharadagi lamdam masigi miyam na kanna honaduna Bengali mayaki mahuta kanglai mayak na sinnaba honarakli Rajas the mitay mayak natana tongan ba yellow lol sing kaya amasu lairi Hindi na Bharat ki mapung oiba lol oijarabasu Purup Kanglup Lol Nat Amadi Kala Sanskriti Amadi Lining Laiskol Tongan Leiba Barki Apunba Saktamda Warep Asina Sokwayaba Wapam Orakani Senapati Jilagi Som Subdivision da Haukiba Laiba Popan Numitegi CRPC gi Dharacha Manipu Mari Makada Atingba Thamkre Jila Sigi District Magistrate Mahesh Chowdhury Thokpa Cherol Madhai Mapam Maduda Thoningdaba Thokdok Thorpa Yai Habigi Chingnaba Leibadagi Atingba Asi Thambani Atingba Si Lairingai Manungda Mi Manga Natraga Manga Dagi Hena Punba Yadaba Sok Panba Yaba Kuju Kulai Sing Puduna Chatpa Yaroi Hari Atingba Si Makataba Hukum Ama Thoktriba Hoba Chanagani Paugi Maraktana Break Ama Lengsin birau. Adom anoktang na legani haibagi awaba leiraroi. Hogdok chare, Sarma Opticals BT Road Imphal na Manipur ahan bo ina lens khatamag laigadaba scheme. Scheme asi lawbining basing na isagi mit kasanaba fiber lens ama laibigadabani aduga frame ama frida offer pijagani. Kudong chaba si lawbiyo. Sarma Opticals opposite Johnston School BT Road Imphal. राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना की मखादा तोंगान तोंगान कंट्रेक्चुअल स्टाफ सिंग लौनबगी डीपीसी अप्रैल था असिगी तांग 13 हौरगनी पोसान अभियान की मखादा लौगदब फम सिंग डीपीसी ना था असिगी तांग 19 हौरगनी अकुप मरोल डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.socialwelfare.mn.gov.in की खंग यागनी हाइना सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर ना खंगलकली Tabiriba Pausi Akasbani Imphal Degini Manipur Mui Taret Nauna COVID-19 positive Oikibagalodena, positive Oiba Upon Masing, Lag Amalising Contra Taret, Chama Yankai Taruk Sure. COVID positive Oiba Mui Amata Sikibigi Paulite, Adumoinamak, Hausi Power the Lights at Astegi Sikiba upon Masing, Lissingani Chama Kunsure. Hariba Matamasta Mui Mari Naba Pakibagalodena, Naba Paba upon Masing, Lag Amalising Contra Mari, Chamapan Marpurani Toy Sure. Naba Pabagi Chang Chada, Marpurani Pandasmik Mari Anini, Hausik active case Nipu Mari Lady. Manipur hausi phawda COVID vaccine dose lakh kunipan lising mari chamri kuntra manga kapkre masigi manungda ahanba dose lakh tara manga lising nipunipan hena amasung anisuba dose ta lakh tara matoi lising marphu nipan hena kapkre hausi phawda precaution dose lising humbutarut hena kapkre Inkhalagliba Naharol Singh that Masana Masabu Morom Dom Lepchabang Amnaba, Mami Tahan Bahai Hiram that no Magi by Youth Interaction Program Ama, Ngasi Imphal West Ki Langtabal Mantri Kong the Pang Tokre. Youth Development Council Langtabal Kendran Sinma Thorum Adula Saru Yaraduna, MLA Karam Siam Hai, Tabak Chubagi Hainabi Mapung Pana Laiba Kunai Ama Oerba Matamda, Chakopagi Anoba Mayon Ama Lakpang Amgani. Laik Laisu Hairaba Naharol Singh Sarkagi Tabak Ngai Bagi Mahuta, Masa Masaga Chanaba Chimpam Amam Kanduna, Mai Paklaba Entrepreneur Amamo Oinabagi the Makana Nabasu, Siri Siam na Pongdoki. Mang Hai, Haurakliba Naharol Singna, Masaga Sanaba Chimpam Amam Panabahonabada, Maki Maikaidigi Selgi Mateng Pangani. Naharol Singna, Lairaba Mama Pada, Taina Duna Labagi Mahuta, Achepa Pirep Amagaluna, Tamoy Singna, Mai Papa Entrepreneur Amam Oinabahonarasi Haina, Mahana Apil Tori. Taina Gumze, Aiki Lairaba Ima, Adi Aiki Lairaba Ipana, Matik Sada Badaki, Aisu, Lairaba Masawi Regaisti. Narin Yauda Miwani. Sapopra di Nawi, Matamamale, Ningon the Disaptawi,
ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯜꯂꯛꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯈꯜꯂꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯗꯣꯏꯅꯣ Women Helpline 181 amasung Allied Service haibasigi matangda nomagi obi miyambu bhap tanbagi thorum ama Imphal East ki Kongpal Khetri lekai community hall da pangthokre Social Welfare Viva ki makhada top nauria chakot thorang na sinba thorum aduda Imphal East Jilla Parisaki uba adaksha Khetri Tama Jilla asigi SP Maharabam Pradip na singba saruk yaki Malimbi mafam kya da pangthok namagum Manipur su Christian lining sepasing na ngasi Palm Sunday palan tauri dharmagi chanabi amadi haraukte ambagaloina church kya da palan thorum pangthok nari Assam, Manipur, amasung Nagaland tariba Gangmei Phuam Kangluki mifam ama Nagaland gi Peren Jilla da pangthokre mifam aduda Kanglup asigi General Conference mathang sahigi January da None Jilla da pangthokna haina warep launaki All Manipur Government Drivers and Technician Association gi mifam ama ngarang pangthokre mifam aduda association asigi Office Bearer Singh Khanki Kongbrai Lapam Ibomcha Sharmana Association asigi President oiragani CPI Bisnupur District na sinduna petroleum gi potok singi mamal hengalapagi mayokta khongjang changsingkre khongjang aduda CPI district ki lusingba sing amadi All Manipur nupi maruki miyo kyana saruk yaki hairi All India Tennis Association na lisingani kunito Junior Davis Cup amasung Billie Jean King Cup ta saruk yagadaba bhar ki sanaroi singi ming laktokle sanaroi ahungi manungda Manipur gi Busan hawam yaure Portugal gi Guimarães ta pangthokodaba taratare suba FIG Aerobic Gymnast World Championship ta saruk yanaba Manipur gi gymnast Ariha Pangambam amasung mahaki coach Yumnam Ranjan khalakpada hockey union na nungaiba phongdorokli ani suba ibudau purai romba cup ki ngasi sanakiba match singda UKFC Uyumpok Kaibina YWA Wangoi bu panjil ahum sinoda amasung Khogen FC na Mapol FC bu panjil amasinoda thoikre Akashbani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laumi sing na mapangal kangkhatlaba matamda laibak asi chawkhatpa ngamgani mang hai Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi amasung lau singuga mari lainaba scheme sing na laibak asigi laumi koti kyada nauna sakti piri Twitter da thagapa warol amada Pradhan Mantri na hai Bharat na laibak asigi laumi singbu chawklokchaba poi amasung laumi singda mapung phana sakti piraba matamda anowa Bharat asi hena chawkhatpa oigani Akashbani Paumin hai Pradhan Mantri Kisan Scheme gi makada khudongchaba phangba yaraba laumi singda chahi khudingi lupa lising taruk piri senpham asi direct benefit ki khuthangda makhoi gi account da installment ahum thokna piri haujuk phawbada laumi koti 18 lakh kunthra rongi account ta lupa koti lakh ama lising marphunithoi hena hapkre Kendra gi Women and Child Development Mantraloy gi makhada paikhaliba scheme singi matangda awang nongpok lamdam gi Rajya Sarkar singi Journal Conference amasung stakeholder singi mifam Guwahati da hokre mifam asi Kendra gi Women and Child Development Mantri Smriti Irani na sababati oiduna pangthokli mifam asida Posan Abhiyan 2.0 Mission Shakti Mission Bhatsalya amasung Saksam Anganwadi na chingba Mantraloy gi makhada paikhaliba scheme singi matangda khanaki Mifam aduda Women and Child Development gi Rajya Mantri Dr. Munjapara Mahendra Bhai Kalubhai amasung Assam gi Social Welfare Mantri Ajanta Niyok saruk yari. Mifam asida Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Sikkim amasung Nagaland gi miyutsing saruk yari. Sarkar na hairi Pradhan Mantri Dakshta or Kaushalya Sampan Hatigari PM Dakshta Yojana gi makhada sahi manga gi manungda miyoi lakh ani lising humbudramatoi training pigidori scheme masina khangalaba naha singda makoi gi makut masa haibigi thoksil hengaranaba amasung masa maromdom thabak pijanabani English ani kun kumathoi da OBC economically backward classes ki skill development assistant bu central sector scheme haina semdoktuna PM Dakshta Yojana haina maming thonki Haujuk phawbada miyoi lising humudra mari yojana asigi makhada training pikre amasung miyoi lising taratena thabak phangkre aroibada maroiba pau Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh na hairi sarkar gi thabak sing merit basis ta logani chenja chumja tawroi Kendra na Hindi lolbu class 1 dagi 10 phawa compulsory subject ama oinaba warep lawrakhiba adubu Congress na yaningdaba phongdorokli Manipur da haujuk covid ki active case nipu mari lairi naba phabagi changcha da marphudani pan dasmik mari ani yaure Pradhan Mantri Narendra Modi na hari laumi singi mapangang kakhalaba matamdata lebak asi chawkhatpa ngamgani amasung Kendra gi Women and Child Development Mantraloy gi makhada paikhaliba scheme singi matangda awang nongpok lamdagi Journal Conference Guwahati da hokre Paul Loijare